Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayot tilim YouTube kanaliga xo'sh keldingiz. Men Abubakr Ma'lum bo'laman. Biz oldingi ikki qatimliq darsimizda ingliz til alifbesidagi taq harflardan A, E, I, O, U ularning o'xshamagan so'zlarga kelganda anglatadigan o'xshamagan tovush ahanglari bilan tanishgan edik. Bugungi darsimizda yangi bir guruhga tovush ahanglari bilan tanishimiz. Ular qo'sh so'ziq tovush ahanglarini anglatadigan qo'sh harflar bo'lib, bugun o'rganadiganimiz tövəndəki 5 hərf birikmisi. Yəni AI, EE, OA, OO, OI hərf birikmələri. Xoş, öz gipimiz gəlsək, AI hərf birikməsinin cəmi iki xil tavuş ahangı var olub, ularının birincisi A. Məsələn, aim, aim. Gain, gain. Waste, waste. AI hərf birikməsinin ikinci xil tavuş ahangı air. Yəni bir qatım təkrarlay, ya. Air. Məsələn, air, air. Hair, hair. Pear, pear. İkinci hərf birikmimiz bugünkü EE hərf birikmesi bo'lib, uning birinci xil tavush ahangı so'zilgan E bo'lib, masalan, deep, deep. Cheek, cheek. Sweet, sweet. EE hərf birikməsinin ikinci xil tavush ahangı ear. Masalan, cheer, cheer. Dear, dear. Peer, peer. Xoş, bugünkü üçüncü hərf birikmimiz OA hərf birikmesi bo'lib, bunun birinci xil tavush ahangı O. Masalan, boat, boat. Loan, loan. Toast, toast. OA hərf birikməsinin ikinci xil tavush ahangı O bo'lib, masalan, board, board. Course, course. Hoard, hoard. Xoş, bugünkü dördüncü tavush birikmimiz, hərf birikmimiz OO hərf birikmesi bo'lib, uning cəmi 3 xil tavush ahangı var. OO hərf birikməsinin birinci xil tavush ahangı qisqagina U bo'lib, masalan, cook, cook. Book, book. Hook, hook. OO hərf birikməsinin ikinci xil tavush ahangı so'zilgan U bo'lib, masalan, boot, boot. Noon, noon. Zoo, zoo. OO hərf birikməsinin üçüncü xil tavush ahangı or bo'lib, masalan, nəydi diqqət qilib anlasangiz aniq anlay olasınız. Masalan, door, door. Pour, pour. More, more. Xoş, bugünkü ən axırqı, yəni 5-ci hərf birikmimiz OI hərf birikmesi bo'lib, OI hərf birikməsinin cəmi 2 xil tavush ahangı var. Onun birincisi OI. Masalan, join, join. Soil, soil. Hoist, hoist. OI hərf birikməsinin yana bir xil tavush ahangı var bo'lib, bu intayin az uchraydigan, kam uchraydigan bir tavush ahangı. Balkim ingliz tilida ko'p bo'lmasligi mumkin bu hərf birikmesi keladigan so'z. Demakchi, mushu xil tavush ahangı anglatadigan so'z sanoqli bo'lishi mumkin. Bu yerda biz tortoise degan so'zni qarasak,
anlığınızdek xuddi. Tortoise. Demakchi, OI bu yerda tovushi anglatyapti. Yana bir qatim o'qoy. Tortoise. Tortoise.